Ni sa ambul pinakatala na wakanda ni sar-sar chung mengo na VTFM Facebook Live. Iyo. Ambul pinakataporo mo dikito tikum na VTFM 92.2 FM. Right na pinaka. Nan ren nga mo dengo. Iyo. Na bito kun pinakachunga na Baker's Fresh. Breakfast crackers. Yeah. Aray Aray na. na sa bola ka tunga ko nang gito. Iyo. Bola sa tunga ko nang gito na matay ni semifinal ni Super Rugby. Meron ako. Sota kida na team ni Crusaders. Iyo. Na lineup ni team ni Crusaders ay nambong ni ko tama E.T. Williams, Iyo. o Cody Taylor ko na vice captain. Iyo. Oliver Jagger, Scott Barrett, Quinton Strange, Sione Havili Talitui. O Sione Havili nga Havili. Sione kami. Rujo na Havili. Iyo kami. Ndo talaga kabili ko ang second set. Sione Havili Talitui, Tom Christie, Christian Liowili, Mitchell Drummond, Richie Monga, Kosal nga ngong na tebor. Me nakimen gori. O Kongo meron tumukuch ko na kana team ni Blues. Orto tari ko ba na namrua na madawa sauci. Na toso ni team ni Crusaders na buno toso kin nangito na wala kin nangito to bitar Crusaders na ba to jugo bi Kongo Richie Monga. Na kami tagawa. Ko me mo matay ni festa. Sala bi. Ko na mo sana bisa kay tekeltak. O Lesta Fainga Anuku. Ko na ni pinaka. O Jack Goodhill, o Braden Anna, wata kay Dallas McLeod, wata kay Will Jordan. Na mo sa ngangor fullback. Non na soto chiko na time Roa na time ni Crusaders kay Blues matay saranga ni semifinal ni Super Rugby na kami saranga ni kuwa. Sapo to ang gobe kan David na minutes meta kan gito ya. Ani 7-2 and na 5 na minutes. Ano kita man tanakay? Nang gito go zakati ko may Christchurch. Right. Ko nararabata nga konta mo kina on Rua. O Crusaders inyo sang gito rin ko na Super Rugby mendong gito bata may rara may Christchurch sa Kongangi. Iyo. Lem sa nang gobe talo takati ko na lewu ni mo to wana mati ni Crusaders. Iya. Era kana chu ni Ranawi no Blues na buku ni vida na gorgo ra maboti ko. Irna key position sarga. Kimen. Erna ngito saot ni ro batali kina vida na ngito saot yan. Ya na ko na nang gito ra kabi. Ro vital no chukundon na tukadingan ni patake makumbun. Mena koro. Sangay ko ndo ngana puno. Oh, okay. Sabango kono nangas. Narakabida mo ni takabud ko. Pasang ko makumbun. Iya na iko talaga tong gito ra kabili o tutu. O kita narakabi kita to takabali na spike ni nito baba. Bebe batal to ng palaw di matay ba. Au may rin na naman yung spike na mo yung ingit siguro ko sa kalalay. Sa kundon tao pa kaya. O kita una nito spike ko kita. Nakianang pala babasal to nga na matay ni matay ba. Hirap baba. Iyo. Uy, saan to kam na numtong kita to numto dito ni kito ni watch nga pa kwento ng matara kami. Itu batal ka sa raw to tampan tayo. Ni watch nga ro na gitu. Sa title ng tayo ko na. Nakianang ko ko. Nakianang pala nito spike ni baba. Basal to nga na matay ba. Wasal kaya. Kito sa charong gitu cipang ro na tin. Itu Watch na walu sa bulan minitya. Sangge talaga tampan tayo ko sa tambo talaga lo mandira ni sati. Yan apa ni bila bekem ke sarangan da mamu take bakana mamu ni kasama bekem ni kanda. Ko bakana ke ando tu main take ando tu mena baba matai ba. Rabi bibi tal no juga. Onanga soko entambe juga ucindi juga na kena sud. Rutu vital no juga ni ra ko. Berarti bipa diri to juga. Oi ko kono pula ko musulia ka meme satu. Kalau sa susah nang kasi. Sa susah nang kasi betul no. Aso sarang kasi ko sama nganggo ko birtu. Ara kabila untuk makatalong na takot siguro ngone ko. Rabi o kito. Woi, tutu iko ang kito ra talaga liu. O kito nang nito ang kito ra liu nan nito spike ni baba. Sevana spike ni kana pala makaram pala ni amin mati. Woi, tutu sanggen to na baba mo tombol ko. Kena kau ngo. Ni ro na timi ro sanggen to nan dona rara. Ni woche wol sa bulan minicha ni ro up kana timi tu. Sangge serangan na mati ba, sangge serangan taban tabi ko. Sa lom besar besati. Wele sa mo na matay ba. Tutu ben na kaya na kami nakanikuha na before no so. Kami di Singapore rombo ko bangko hembong itu kan biyen anu. So satu sunga non rebani mun yang kona. Sa rom besar tungang kona Jesse ni non retimi retoko na nabong ni kuha. So sa rom betul kona Jesse ni Crusaders. O ta kena baka palang bilale usa on singo. Kona bet so na bet. Jesse ni tim ni Blues. Mena laki kala baka non retimi ni matai ni semifinal ni Super Rugby. En nabong ni kuha my Christchurch. Crusaders versus Blues ni 7-2 and 5 na minute. O dia na numunira na final. Au satu kuno uchiwi na mada ko na final ni Super Rugby. Era no final ke na o Blues wata Chiefs.
Ambo yang masalah ya. Hah? Bita na kai, bogni kuwa. Bogni kuwa en dona kai vi bole katsara. Vida. Ono prediction en rawani rusang bulo blues cini kalima kursi. Oh, mau nggak? Era pa utia na first half seorang. Sana. Of mau nga una rin ko ko nan tonto ngane mate mama. Berarti pala o ko na tarambuli timini kursi di sila turango. Kan sirsa. O ko Richmond. Iya. Iko na rin ko na no bakala wa bina kana buno bitike na polo. Iya. Na buno metoso kina na nangito ni kursi des. Iya. Do baka taw sarang abang turbungo Richmond. Itu kalau mata saud sih, bakal boleh fullback sarang. Iya. Lepo na polo bir teki mu tabla kami muria. Off sarang juga na fullback. Nah, pun sangat sih tapi gitu. Itu bisa. Iya, nak kaya makar tu kata na timini blues merto nang ganga. Iya. En nambong ini kuah. Iya. O Richmond ngane mata Apa nantang lah? mata ngane mama. Apa yang nantang lah orang ikuti? Kau ni nak tahu ni nandre dengan kamu tu. En abis tu kau ni nak cuma ni biscuit kan bina kan guna Baker's Fresh Breakfast crackers. Crackers.